kaunga kalkunga Samoa in terms of leadership. The country need leadership. We don't need divisions. Lea anga le sau le fast le lua filosoful. Ele a makanga ba ai Samoa ua fulfiongi polo misi nga polo misi ma yese paki. Lua fisul wongo ase kamala ya kaumal fafonga ngala kungu. I do remember lau falongonga kunga kamia o pe uma o kia li unga sa le fionga ya kia li unga sa miska o kupe. O miska o ngaruanga kele malo. Sa yai le polo misi al HRPP le campaign o lua fisul wongo. O le afa asau le train ma yale paka kau ya pia. Where is that train now? Pa me asau le motorway ma yale paka kau ya pia. Where is that now? Mangkuanga uma lua fisul wongo so uma lua filusful. Le lau a makankalongo i tunnels. Le wa makankalongo i kola. Lewa makang whatever they're talking about. We're talking about money. Almost a full million what? America. That is nothing ile costing of polo keki fa pengale le fa yakungi including New Zealand. You're talking about billions of dollars. Ale kama fa ole le kungu ko nga me va pe. Awol fa ole le kungu. Ole election le la sau. This is a test of leadership. O ai le kanga kai sau e li le kungu tuloa move le kungu mai le mele ye le kaimingi ile fe ese a inga anga iluma o approve ile fast food ka usanga kalwai kule epa can do anything and everything but there's nothing material kele wafu ki kele nga kama fai ale paka nothing successful maleva lile nothing successful kele foi fale kele nga fau le kaimi nga kulai mai kule epa what do we see to those I fale ki kele le kaimingi kukulu pale mai kukulu le kele o lama o fale ki kele ele o le leinga equipped saufia me peo langa leadership avaku yele fa ku kuanga le aku ngu akoa wa makua I swallow lava e follow la uli vangi foi le sunga le la uli mali koa longa le fa ku kuanga le kungu nga vaku yanga ia ai kango hand over leadership ia fia me le lua filosofulu ai vaku kifa ua kifa I Samoa and we see now the country is divided. We need someone engake au maya le kungu kokong. And we know le 2020 ola aulinga au maya le kungu kokong. But the biggest mistake we heard ele ka whakangoanga male sunga la ule mali etoa ka kele I o maya Amerika. Olanga regret because silia lea sa ka kaungonga whaalongo le whaukuwanga nga vaku e sunga I whawhenga yanga ia. Ole avengo leadership ya fiame le walinga kupu mengi. So give the fast another chance because that is the only hope we have. O polomisi mai meka okupe. If avape genuine HRPP I polo kekinge, please do the costing to the last cents. Maka ulia kungu pa fenko fundinga ngime. Because China is ready with the checkbook. And ole checkbook nga e umai funga sa ile yakawa. Ava pengi e mafaya senga nga faule. Awala papa la ku polu ya sava. Pa ego ke lon mela ye. E umai funga wa ku ele kate e charge. A alu la ka vale fien me kong. Yes. E ko ke ko fo iala ia le va. E va pe fo senga e sala nga so merko va ila lon mako awala papa. E ko kong fo. Those are the things e amaka nginga ka ko va ai. Slowly Samoa we colonize ourselves after we free from the colonial powers. And who's colonizing us? The last two leaders we have in the last 40 plus years. Ola uva ainga, ola uia personal assessment nga ili situation lai Samoa male issue kai mingi. We need leaders. E au mai ko au mai whakasira kungu kong. E le ongi kai o mai tivai lea kungu.